Hello, can you hear me? This is Professor Bourbon. Have you found anything special in these ruins? You recorded your conversation with Dr. Whitewall and described the makings to Professor Berber. Amazing. It would appear that there are 3 other switches hidden in the ruins somewhere in the surrounding desert. Apparently these ruins activate some sort of gauntlet. Give me 1 moment. You hear a shuffling in the radio as books fall to the floor. That's it. It says here that these are the fabled ruins of Kikachu. The book reads... Dobro, gledaj. Dar je sad upravo čitao Note 5, ali našli smo to oko desert. Ajde dođi Dare sad. Evo nas. Darkic. Da. Ajmo. Ajmo, trči. Šprint Dario. Ovo su velika otkrića. Što sam ga odbacio, S čime? Šprinta sam imao sam, gle. Bum. Bum. To će već eksplodirao. Gle, Enderman! Je. O, kiša ga je ubila, dobro je. Bio je tamo. Kiša ga je ubila. Kakvi kiša? Pa kad voda ih ubija, a kiša je voda, normalno. Opa, našao sam torčeve, hlače i meso. Aj tebi ću da to je hlače, zato kad tvoje su... Ti nemaš hlače baš. Oho, ovaj bi se gađao lik. Ti uopće snimaš automatiju. Pa snimam. Pa inače ne bi pričao. Čekaj, znači to sam vidio i vidio sam... Kutija, vidiš. A? Idemo iz kaj ima to. Zlato još jedno. Čekaj, vidio sam još nešto kao svijetli. A joj da, tamo svijetli. Čekaj. Da, to je to. A vidite onda kaj ima to još. Evo još jedna kutija. 2 zlata imam. Di si da ti dam zlato? Iza tebe. Tu sam bacio. Amo još tražiti. O jebent. Dobro, ima se strela za bacanje. Kako ih ubijam, ko ninja. Ajmo. Vidiš, tu je nešto. Sve ih ubijam, bok. Dobro, čekaj. Našao sam još jednu zlatu. Koliko imamo sad zlata? 13. Jesi ga tu našao? Nisi. Da. Ja sam isto našao jedan. Okej. Sad ćemo 14, čekaj sam da te bacim. Di si? Tu sam. Mislim da imamo to u fontani još jedno. Da. Ne bi tu bez veze stajala. Ja ću ga ti bacim. Pink! Evo. Ili imaš ti svjetle, daš ti torčeve. A ja mi više ni dobro torča. Okej. Ovaj te zombi hoće malo... nešto šapnut. Oh. To je križ, ne bi bez veze tu stajao. Dario, na šta te podsjeća križ i krstionica? Mačku smrt. Zazvanu od džubra imenom Matko.
Pa to je bilo epic smrt, Arija. Ti si bio još, ti si još ateista i umro si u krstionici. U svetoj vodi. Pa ti kako se baš lako se ako nađe ovaj... Bilo šta. Jel trebaš kruha ili nešto? Jel treba ono kad ti kao čuva prsa? Ne, to je širno. Ok, onda mi se ja stavio. Gled, ne meni. Gle, tu je kao neki put. A čekaj ima, jel imaš kaj vani? Evo ga, kutija. Samo uzimaj. Imamo 18 ovih stvari. Tam bi još trebali ići, kao neki dvorac. Tu su još kao neki ruinsi. Čekaj da imam, na brzinu. Tu još ima vjerojatno. Nekva baklja. Uglavnom nisam dobio, a jesam, dobio sam damage, to je veliki. Došli. 2 ender pearla, opa. 3 ender pearla. Gledaj ti ovdje. Ko neki četnici endermeni. Kaj si rekao? Gledaj gdje sam ja to. Gledaj. Underground sage. Pa rekao sam da čekaš, Darkic. Tu imaš još dolje put. Čekaj da... Taj sam još bio Aha. straža. Tu, a? Da. I sad prema dolje. Evo kome će sad da ići gore. Glovo. Evo ga. Ne, Diraj me. marš. Evo, tu sam. Aj čekaj, imam ti još golda, gle, da ti bacim. I torča normalno. Ajde, dobro, ajde. Jiraj. Šim jel ti imaš zlatnu kaciju sad? Ne, to mi je, tak mi glava izgleda. Evo imam ti još jedan gold, gle. Evo ti tu. Gle, baci iza tebe. Aha. Mora biti prema dole, znaš. Je li ostalo prema dole? Je. Ajmo. Kako je ovo sjebeno napravljeno? Aj beži. Bog te. A pa to je onaj križ. Gle stvarno, bravo Darkic, pogodili smo. To je nešto sumnjivo. Ajmo. Amo Vidiš ono tam stanje? Kam mi se trebali ići? Gledaj, tam gore. Da? Vidiš ono čudo šta izgleda ko nekva kuća. Vidim. Jel to onaj toren gdje smo bili? Ne. A di su, otkud smo mi došli? A, tam smo mi došli, aha. Gle, kutija. Si vidio ovo? Da, to sam pokupio. Okej. A gle, tam ti isto, gle, Dario. Jesu ono kako vrata tam? Gle, i tam isto jedan križ. Tu ima tih strane previše malo. Kako će se ljudi snaći? To je vjerojatno isto još jedna kutija. Tu sam bio. Ali ajde, nećemo sad ići nekam drugom, idemo sad... A. Tam iza negdje je još jedan toran sam bio. Nekakvi most u biti. Evo, vidiš tamo ono skroz zeleno napred. Da. Tu je kao neki zid, nemam pojma šta. Ajde, gledaj, tu odi to lijevo i idemo ovo desno istraviš. Čini mi se da je nešto ima u ovom bazenu. Dobro, njemu nema, ali ima zato ovdje tu. Opa. Da, tu je eksplodirali creeper. Aj, Isus te! Koji sam ja nesretni. Jesi umro. Čekaj. Rekao sam, tu je eksplodirao creeper i boom, bok te. A gdje je eksplodirao? Trebam pogledat, bok te. Sad se ne snaći.
A tamo negdje, da, evo vidim si experience. A, evo, tu si ti sve tvoje stvari. Da nemam niš kupit, bok, to mi sve treba. Isto kaj je evo sad bilo. To je eksplodirao creeper, BUM! Tu si ti na ovoj strani još stvari. Tu ti je krevet, tam ti je štit. A gle, moje sretno djelo koje mi ne treba. Ajdemo. Ajdemo. Važno da je to moj luk i moj torčevi. Šta je ono gore, bok? Znaš sam još zlata. Da, Vidiš ovo gore iza oze, ovo visoko. da. To je kao neki bunar, bok. Šanse nije. Sam pričao o bunarima i krstionicama. Dare, čekaj, trebam ti nešto dati što voliš. Torče. Da, imam ti golden, gle me. Yeah. Da tu vjerojatno neće kutije budu. Ali ne da mi se više tražiti. Ili ipak mislio da, ja. Ajde da ti bacim zlato. Torčeve. Ali vidjeti, empty inventory mi je pun jebenih torči. Da Darkets pročita note 6. Čekaj. Your radio whisps the life of Proof Borber's voice yells out. You've done it. Glasnije. I've met Marsh. I've met up with Dr. Whittle at his camp and he has allowed me to borrow his telescope to watch your grand achievements. I've learned something new about the ruins you are now entering. If I'm not mistaken, you are now entering the lost city of Kikachu. It is said that the Kikachu were masters of time and space. It would appear that Kikachu were once a powerful influence these lands before they all mysteriously disappeared. One passage is uncovered detailed stones that emit light you can manipulate time. It believes to refresh the glowstone you and one uncovered. It appears that the Kikachu worship these stones. Please be careful around these stones. Several passages say they have effects. Da, ali vrata još nisu otvorena, gle. Vrata bi trebala biti otvorena. Negdje smo fulali.